Majina naitwa Dent Muthomi kutoka Abogeta sub-county, na siku ya leo sisi kama wakazi wa Abogeta tumekusanyika hapa ili kuweza kuleta haya maneno kwa ambao tulichagua our leaders ili waweze kutusaidia. Niseme katika eneo bunge la Abogeta tuna mashule ambayo yalikuwa yanaperform ama walikuwa wanapata point mzuri sana wakati wa kitambo. Lakini wakati hii maneno ya localization ileto tukaweza kuletoa principals and head teachers from other communities, hapa tumekuwa tunaenda chini. Mashule yetu in terms of discipline ama nidhamu imekuwa inaenda chini. Mwenzangu amesema hilo ndilo ombi letu. Tungetaka kuona ya kwamba haya mashule yetu yanaangaliwa vizuri, serikali inaiangalia vizuri, na pia tunaletewa walimu wakuu ambao wanatusaidia kimasomo. Na pia ile mbio ya mashule pia tunaiomba pia iweze kuinuka. Education tuone ya kwamba pia wanatekeleza ile majukumu yao vizuri, na tuone wanaweza kufanya lile jambo linahitajika kwa community hii ya Abogeta. Sisi tunalilia tu serikali yetu TSC, na tunalilia sana mbunge wetu aweze kurudi akalie kiti ofisi yote, aongee na all the relevant offices, tuweze kuregeshwa ile amani tulikuwa nayo na mashule yetu, ile upendo tulikuwa nayo, ile furaha ilikuwa inapatikana irudi. Mimi naitwa Kellen Murevi, na furaha siku ya leo nikiwa Abogeta sub county. Tulikuwa tumetokezea siku ya leo kuja kusema kuongeleshia mambo ya mashule yetu ya Abogeta East, moja ikiwa Yororo Girls, ingine Kanyakine Boys, ingine Motiokiama. Tunasema turudishiwe ile turudishiwe wakaenda chini, yakiwa inasorota, ikiwa iendi vizuri. Tunasikia hatuna, tumeishiwa na nguvu kabisa juu ya mashule yetu. Juu minisco inaenda chini, kila mwaka inaenda chini, kila mwaka inaenda chini. Hata watoto wetu wakienda shule uwezi ukaenda ukaongea mambo ya school fee. Njoo ukienda hapo unakuta mwalimu mgeni, mkitaka kuongea na yeye hata hataki kukusikiza. Unaenda unaomba ruhusa siku ya leo, the following day mtoto anakufuata nyumbani. Na atumia adi wa orodo mwena atumia kuru kaunti ini ya Siaya ni